Ассалому алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбаи барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии федеративии Олмон муҳтарам Франк Валтер Штайнмайер барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, шуморо ба муносибати муҷаддадан интихоб шуданатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии федеративии Олмон самимона табрик ва таҳният мегӯям. боиси қаноатмандист, ки муносибатҳои байни давлатии кишварҳоямон то имрӯз ба таври муассир густариш ёфта, тобишҳои нави созанда пайдо карданд. таҳкими робитаҳои дӯстона ва ҳамкории гуногун арсаи судманд бо Олмон яке аз самтҳои муҳими сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад ва мо ба рушди пайвастаи онҳо дар соҳаҳои мухталифи мавриди эҳтимоми тарафайн таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоем. бо истифода аз фурсат изҳори умед менамоям, ки ба роҳ мондани мулоқоту тамосҳои сатҳи олии дуҷониб ҷиҳати ба сатҳи сифатан нав боло бурдани равобити неки кишварҳоямон мусоидати ҷиддӣ хоҳад кард. ҷониби Тоҷикистон барои тақвияти ҳарчи бештари ин муносибатҳо саъю кӯшиши заруриро ба харҷ хоҳад дод. ба шумо ҷаноби президент сиҳатии комилу дар масири иҷрои вазифаҳои пурмасъулият, пирӯзиҳои нав ба нав ва ба мардуми дӯсти Олмон сулҳу амонӣ ва пешрафту саодат орзумандам. Тоҷикистон давлати иҷтимоист. аз ин хотир вазъи маишии сокинон аз ҷумла қишрҳои осебпазири ҷомеа мавриди таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар пайгирӣ аз иқдомҳои инсондӯстонаи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон, расонидани кӯмакҳои яквақта ба сокинони эҳтиёҷманд аз тарафи ашхоси саховатпеша ва созмону ташкилоти ҷамъиятӣ ба ҳукми анъана даромадааст. чунин тадбир ин навбат дар ноҳияи Тоҷикобод амалӣ карда шуд. дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Тоҷикистон ба 150 нафар оилаҳои нӯзманди ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳи ноҳияи Тоҷикобод кӯмак расонида шуд. сараввал ба оилаҳои нӯзманд зиёда аз 50 тонна ангиш ва маводи хӯрока аз қабили орд, равған, биринҷ расонида шуд. сокинони ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ дар ин рӯзҳои сарди зимистон бо ангиш таъмин мегарданд, аз дастгирии ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ менамоянд. миннатдории худро аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён мекунам, ки моро дар ин зимистони сарди хунук бо ангишти ройгон таъмин намуданд ва миннатдории худро аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён мекунам. маводҳои озуқаворӣ асосан аз молҳои ниёзи аввал орд, биринҷ, равған, шакар иборат буда ба оилаҳои ниёзманд расонида шуд. дар ҳамин қабати баланд нигоҳ накарда инами ёрдаморо ба мо расонида истоданд. ина камар мо доданд, камар гуфтем, равған, орд, биринҷ. ина мардум тенҷ ором тасlim карда шукронаи давлати миллат, ки мо тенҷу оромем. дастгирии оилаҳои камбизоат дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, бо пайравӣ ба ин сиёсат аз тарафи корхонаву ташкилот ва шахсони алоҳида ба ниёзмандони ноҳияи Тоҷикобод кӯмакҳо расонида мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз лаҳзаҳои аввали роҳбарӣ дар мақоми олӣ ҳадафҳои рушди Тоҷикистонро муайяну мушаххас намуда буданд, ки дар миёни онҳо соҳаи энергетика ояндадору афзалиятнок арзёбӣ мешуд. аввалин қадамҳо дар солҳои соҳиби истиқлолӣ барои таъмини мустақилияти энергетикии кишвар ҳамчун ҳадафи стратегӣ ин дар санаи 1 ноябри соли 2005 ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии Помир-1 дар шаҳри Хоруғ буд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншоот дар таърихи навини Тоҷикистон як рӯйдоди фараҳбахши иқтисодӣ сиёсӣ маънидод мешуд. имрӯз низ ин иншоот фаъолияти хуб дошта ҷиҳати таъминоти сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон саҳми муносиб мегузорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Хосият Худоёрбекзода. дар асоси дастури супоришҳои раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оид ба танзими ҳолати бехатарии иншооти аҳамияти стратегӣ дошта, аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқии обӣ, зеристгоҳҳо, рафти корҳои зимистонгузаронӣ ва таъмини сокинони вилоят бо нерӯи барқ гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда, бо ҳадафи шиносоӣ бо рафти корҳои зимистонгузаронӣ ва таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ аз нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 дидан ба амал оварда шуд. нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 калонтарин нерӯгоҳи барқ истеҳсол кунанда буда, давоми соли 2021 110 миллиону 785 ҳазору 317 киловатт-соат нерӯи барқро тавлид намудааст.
дар моҳи январи соли 2022 бошад дар нерӯгоҳи барқии Помир 1 ба андозаи зиёда аз 16 миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол гардидааст. Кормандони нерӯгоҳи барқии Помир 1 иброз доштанд, ки хунукиҳои шадид дар моҳҳои зимистони соли гузашта ва кам шудани ҳаҷми об барои фаъолияти нерӯгоҳи барқӣ мушкилот ба бор овард, вале хушбахтона имсол ҳаҷми зарурии об захира гардида тавассути ин имконият фароҳам гардидааст, ки дар моҳҳои хунук фаъолияти бомароми нерӯгоҳ таъмин карда шавад. роҳбарияти ширкати барқии Помир Энержи иттилоъ дод, ки новобаста аз баъзе мушкилиҳои пешомада дар маҷмӯъ дар соли 2021 нишондодҳои хуби истеҳсолӣ дар нерӯгоҳ ба даст оварда шуданд. гурӯҳи корӣ бо иштироки муовини аввали раиси вилоят аз вазъи обанбори танзимкунандаи шабонарӯзӣ низ дидан намуд. маълум гардид, ки оббандҳои канали Обпарто дар фасли сармо яхбандӣ мешаванд, аммо ин вазъият ба фаъолияти мунтазами нерӯгоҳ ягон монеа эҷод намекунад. ҳамзамон гурӯҳи корӣ аз нерӯгоҳи барқии Хоруғ ба номи Ватаншоҳ Қаландаров низ дидан намуд. нерӯгоҳи барқии Хоруғ баъди нерӯгоҳи барқии обии Помир 1 калонтарин корхонаи саноатӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини хоҷагии вилоят бо нерӯи барқ саҳми арзишманд дорад. соли 2021 дар доираи лоиҳаҳои гуногун корҳои назаррас ба анҷом расонда шуданд, ки яке аз онҳо сохтмони хатти интиқоли барқи 110 киловолта аз нерӯгоҳи барқии Помир 1 то нерӯгоҳи Хоруғ буд, ки дар натиҷаи он ҳамчунин зеристгоҳи баландшиддат сохта шуд ва ин имконият дод, ки талафоти қувваи барқ, ки пештара дар хатти барқ аз нерӯгоҳи Помир 1 то нерӯгоҳи Хоруғ ба амал меомад, ба андозаи 12.5 мегаватт кам карда шуд, ки ин имконият дод дар фасли зимистони имсола таъминоти нерӯи барқ дар вилоят беҳтар карда шавад. дастгоҳҳои истеҳсоли барқи нерӯгоҳи барқии обии Хоруғ, ки ба оби зиёд эҳтиёҷ надоранд, бо тамоми тавоноии худ фаъолият намуда истоданд. айни ҳол шаҳри Хоруғ пурра аз нерӯи барқ таъмин буда, барқчиён кӯшиш менамоянд, ки мувофиқи имконоти мавҷуда ба муштариён хизмат расонанд. дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таҳти унвони раддабандӣ чун воситаи баланд бардоштани рақобатпазирии муассисаҳои олии таълимӣ семинар баргузор гардид. дар ин семинар роҳбарони як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат ва намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар оғози семинар таҳти унвони раддабандӣ чун воситаи баланд бардоштани рақобатпазирии муассисаҳои олии таълимӣ, ки бо иштироки ректорон, муовинони ректорон, деканҳо, мудирони кафедраҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, зикр шуд, ки ҳадаф аз ташкили ин чорабинӣ амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар пайваста ба масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот дар мактабҳои кишвар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, барои боло бурдани нуфузи муассисаҳои олии таълимии кишвар дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. дар ин замина бо ташаббуси бевоситаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон воридшави муассисаҳои таълимии олии касбии кишвар ба рейтингҳои байналмилалӣ ва роҳандозӣ намудани рейтинги миллӣ аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалии мустақил роҳандозӣ мешавад. имсол вазорати маориф ва илм бо агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг бори аввал рейтинги миллӣ ва байналмилалии донишгоҳҳои Тоҷикистонро роҳандозӣ менамояд. иштирокчиёни семинар мегӯянд, ки гузаронидани рейтинг омили ташаккулёбӣ ва рақобатпазир гардидани муассисаҳо ба ҳисоб меравад. В 2022 году мы планируем первый раз стартует этот независимый рейтинг вузов Республики Таджикистан, который позволит вузам, во-первых, привлечь абитуриентов, в том числе иностранных. Проведение этого рейтинга позволит позиционировать себя на республиканском уровне и на международном уровне, повысить свой авторитет и дать информацию всем заинтересованным стейкхолдерам, академическому сообществу о качестве образования и о том, как ведется подготовка. ин имкон медиҳад, ки шаҳрвандони хориҷӣ, довталабон ва ё донишҷӯён зимни интихоб намудан ва интихоби касб, интихоби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, албатта донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро интихоб намоянд ва дар заминаи ин муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
تدریس کنند. ضمن سخنرانی ناطقان ابراز نمودند که اکثریت دانشگاه‌های کشور در منطقه و سطح بین المللی اعتبار دارند. در مؤسسه‌های تعلیمی کشور ما از 21 کشور بیشتر از 16000 دانشجو تحصیل می‌نمایند. امروز رقابت بین دانشگاه‌های منطقه خیلی زیاد می‌شود. از این رو ضرور است که برنامه‌های تعلیمی دانشگاه‌های تاجیکستان با استانداردهای بین المللی مطابق گردانیده شده در ریتینگ‌های عمومی جهانی موقع نمایان داشته باشند. ابراز نمودند اشتراکچیان سمینار. امروز نشست خبری رهبریت شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک در یکجایی با جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق و جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق برگزار شد. با اطلاع مسئولین در سال 2021 در نیروگاه‌های برق آبی و مرکزهای برق و گرمایدهی شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک حجم استحصال نیروی برق 15 میلیارد و 925.2 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2020 677 میلیون کیلووات ساعت زیاد می باشد. با اطلاع محمد عمر اساسزاده رئیس شرکت برق تاجیک در این دوره حجم استحصال نیروی گرمی نیز زیاد گردیده 1,208,600 کیلوکالری را تشکیل داد. در سمت انتقال نیروی برق باشد مسئولین اطلاع دادند که در دوره حساباتی از جانب کارمندان شبکه‌های تقسیماتی برق نیز یک قطار کارهای ضروری انجام داده شده جهتی به یگان تلفات گذرانیدن موسم تیرماه زمستان امساله نقشه‌های چاره‌بینی‌های مشخص تهیه کرده شدند. گفته شد که شبکه‌های تقسیماتی برق دوام سال 2021 16 میلیارد و 807 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را از جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقالی برق قبول نمود که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 0.3% زیاد می باشد. در سمت انتقال نیروی برق نیز در این دوره کارهای زیادی مهم انجام داده شده است. این حال در جمهوری شماره عمومی خدمتچیان دولتی زیاده از 18,000 بوده 24.1% آن را زنان و کادرهای راهبری کننده 19.4% را تشکیل می دهند که نسبت به سال گذشته زیاد می باشد. در این باره امروز رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلالبی قربانزاده ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. اطلاع داده شد که در دایره تطبیق یک برنامه کمیته در یکجایگی با مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به سطح فراگیری دختران به مکتب‌های عالی تحقیقات گذرانیده است. در نتیجه معلوم شد که اگر سال 2017 شماره زنان و دخترانی با مکتب‌های عالی کسبی برای تحصیل فرا گرفته 35% را تشکیل میداد، حالا این تعداد به 45% رسیده است. همزمان اگر سال 2017 6657 نفر زنان و بانوان به حیث راهبران مؤسسه‌های گوناگون فعالیت داشتند، امروز شماره آنها به 10,950 نفر رسیده است. اظهار نمود رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هلالبی قربانزاده. کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2021 تعداد 560 مواد تشکیلات و مؤسسه‌های رکلام استحصال کننده و صاحبکاران انفرادی را جهت زبانی متن انگاره‌ها و نوشتجات و ویزاهای رکلاموی مورد بررسی قرار داده آنها را به طلبات قانونگذاری کشور مطابق نمود. این نکته را رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عالمجان محمدجان زاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران بیان داشت. تاکید گردید که در این دوره از جانب مقامات سعودی برای رعایت نگردیدن مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان با ماده 89 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان 57 عدد پرونده حقوق ویرانکنی مأموری بررسی کرده شده به اندازه 48660 سامانی جریمه تعیین گردید که از این مبلغ 34860 سامانی به فایده دولت رویانیده شد. از جانب کمیته زبان و اصطلاحات پیوسته سنجش‌های مشترک عاید به سنجش وضع نامگذاری و نوشتجات غیر معیاری مرکزهای خدمت رسانی و نقطه‌های سودای بعضی شهر و ناحیه‌ها با دیگر نهادهای دخلدار مملکت گذرانیده می‌شوند. агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст ки соли 2022 индикатор ва меъёрҳои муайянкунандаи сифати таҳсилот ва сатҳи донишазхудкуниро дар мувофиқа ва ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таҷдиди назар карда баҳогузорӣ ба сифат ва сатҳи аз худнамоии барномаҳои таълимиро ба раванди ислоҳот ва стандартҳои фанию касбӣ мутобиқ намояд. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ роҳбари ин ниҳод шоҳин
عزیززاده خبر داد. اطلاع داده شد که از جانب کارمندان اگنتی جهت ارزیابی نمودن صفت تحصیلات، آموزش فن‌های ریاضی، دقیق، طبیعی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و از خود نمودن زبان‌های روسی و انگلیسی دوام سال حساباتی، آموزش و مانیتورینگ صفت تحصیلات طبق نقشه کاری در همه زینه‌های تحصیلات گذرانیده شد. در سال 2021 همچنین طبق نقشه کاری اگنتی برای معین نمودن صفت تحصیلات و سطح دانش از خودکنی خوانندگان و دانشجویان در 831 مؤسسه تعلیمی سنجش گذرانیده شد. نتیجه سنجش نشان داد که در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی سنجیده شده شهر و ناحیه‌های جمهوری سطح دانش از خودکنی خوانندگان 77.6% و صفت تحصیلات 38.4% را تشکیل می‌دهد. با مقصد توضیح نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش در بین نمایندگان طبقه پیشبرنده جامعه جوانان یک زمره همایش، ملاقات و واخوری، مسابقه های حربی ورزشی به نقشه گرفته شده است. چرابینی های مذکور در شهر و ناحیه های ولایت ختلان ادامه داشته در دیگر مناطق کشور نیز راه اندازی می‌گردند. شرح موضوع در گزارش نوبتی برنامه. در جهان معاصر آوردن به مسئله جوانان و استفاده از امکانیت‌های ذهنی و جسمانی آنها یکی از شرط‌های کلیدی انکشاف استواری دولت و جامعه میباشد. جوانان صاحب استعداد و باسواد در همه دور و زمان در جامعه آبرو و اعتبار خاص داشته در رشد سمت‌های مهم حیات جامعه نقش سازنده می‌گذارند. تاکید گردید ضمن واخوری مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش مملکت با جوانان شهر کلاه. بعد ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته کار جوانان و ورزشی مملکت یک زمره همایش‌ها، ملاقات و واخوری و برگزاری مسابقه‌های حربی ورزشی به نقشه گرفته شده. چرابینی‌های مذکور در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت مرحله به مرحله راه‌اندازی گردیده ایستادند. از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چرابینی‌های ترغیباتی و تشویقاتی با برگزاری ملاقات و واخوری‌های سودمند در بین جوانان کسب و کار گوناگون سلسله واخوری‌ها به راه مانده شده است و امروز در شهر کلاب، ناحیه مومن‌آباد و دیگر شهر و ناحیه‌ها برگزاری چرابینی‌ها به نقشه گرفته شده است. هدف از برگزاری این چرابینی‌ها پیش از همه در حاشیه پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت جلب جوانان به از خود کردن دانش‌های زمانوی، از خود کردن زبان‌های خارجی و تربیه و راهنمایی آنها در راهیه وطن‌دوستی، خودشناسی و خودآگاهی میباشد. در ادامه نقشه چرابینی‌ها با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی تربیت وطن‌دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در مؤسسه‌های حربی و قسم‌های نظامی از جانب مسئولان ساحه روزی درهای گشاد و با اشتراک افسران و سربازان مسابقه‌های گوناگون ورزشی تشکیل و راه‌اندازی شد. طبق برنامه تهیه نموده جوانان سین دعوتی از امکانیت‌های موجوده و واقعی قسم حربی دیدن نمودند. همزمان بین سربازان قسم نظامی و جوانان سین دعوتی مسابقه ورزشی از نمود دستخوابانی، وزنبرداری، تورنیک‌کشی و دیگر نمود ورزش تشکیل کرده شد. در فرجام چرابینی از جانب مهمانان به افسران و سربازان و جوانان سین دعوتی سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شدند. همین گونه صحبت و واخوری‌های سودمند در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان نیز تشکیل و راه‌اندازی گردید که در رفت آن مسئولین کمیته عاید به محتوای پیام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سخنرانی نموده قید کردند که محض در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی مملکت در سال جاری شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی یک بار از 500 نفر به 3000 نفر رسانیده شد. اگر در سالهای قبلی از ناحیه مومن‌آباد همگی تا 5 نفر جوانان استیپندیای پرزیدنتی می‌گرفتند، پس در سال جاری این شماره در ناحیه انقریب به 50 نفر رسانیده شد. از جانب مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه صحبت و واخوری‌ها در هر یک جماعت و دهات ناحیه راه‌اندازی گردیده نورسان و جوانان فکر و اندیشه‌های خود را عاید به سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیان نمودند. جهت بلند برداشتن روحیه جوانان وابسته به تربیت وطن‌دوستی، تحکیم هویت ملی، پیشگیری پدیده‌های نامطلوب و دیگر موضوع‌های روزمره میان جوانان ناحیه ملاقات و واخوری و کارهای فهماندهی دایر کرده شد.
واقعا سهم جوانان به مانند دیگر بخش سوحه‌ها در حفظ وطن مادر شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء و تام‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای حربی صادقانه خدمت می‌کنند. در عرفه روز تأسیس یابی قواهای مسلح مملکت با اقدام بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه واسع چاره‌بینی درهای گشاد دایر گردید. در این چاره‌بینی 200 نفر جوانان با شرایط خدمت سربازان قسم‌های نظامی شناس گردیدند. تفصیلات در این خصوص. این نورسان و جوانان اشتراکچی چورابینی در روی کوشد و قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با دعوت بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسع آمدند. با این مناسبت آنها شاهد یکچند چورابینی های آمادگی دفاعی گردیدند. در این سفر به جوانان از شرایط خدمت، دستاوردهای قسم حربی، مهارت و ملکه از خود نموده سربازان هنگام ادای خدمت حربی، وطن دوستی و صداقت آنها به وطن اطلاع داده شد. در قطار سربازان و افسران نظامی امروز مکتب بچگان نیز در این چورابینی جلب کرده شدند و با مکتب بچگان تاکید گردید که امروز در روبروی تهدیدهای معاصر جهانی و اینترنشنالیزاسیا همه ما باید از یک گریبان سر برآورده پیش روی همه گونه اختلافات ها و خیانت ها را به منفعت های دولت و جامعه گیریم. والا بودن منفعت های دولتی و جمعیتی را پیوسته احساس نموده همیشه هوشیار و زیرک، وطن دوست و وطن پرور و صاحب علم و دانش باشیم. طبق نقشه معین گردیده اشتراکچیان چورابینی در قسم حربی با شرایط خدمت سربازان از نزدیک شناس گردیدند. در بنای تعلیمی در چنین سیمخانه‌های گشاد و برهوا سربازان مشغولیت‌های نظریوی می‌گذارند. قسم حربی دارای کتابخانه نمونوی بوده در رفهای کتاب‌ها شماره کتاب‌های بدیعی خیلی زیاد می‌باشند. اینجا برای مطالعه کتاب‌های بدیعی از جانب رهبریت قسم حربی برای سربازان شرایط‌های خوب مهیا کرده شدند. همچنین جوانان به شرایط جای خوب سربازان از نزدیک شناس گردیدند. بخشیده بر روز ارتش ملی و جلب جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و بیدار نمودن حس وطن دوستی، خویشتن‌شناسی جوانان درهای گشاد را تشکیل نماییم و امروز چخیلی که دیده ایستاده‌اند در قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان درهای گشاد با جلب ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برگزار گردیده ایستاده است که جوانان میتوانند از شرایط‌های بود و باش قسم حربی مذکور دیدن نمایند و همچنین در برابر درهای گشاد چورابینی فرهنگی فراغتی و واخوری مقصدنامه برگزار کرده شد. باید قید نمود که چنین چورابینی‌های معرفتی فرهنگی و وطن دوستی با جلب وسیع جوانان در آینده نیز به نقشه گرفته شده است و تصمیم داریم که چنین چورابینی‌ها را منتظم برگزار نماییم و توانیم با این وسیله حس وطن دوستی خویشتن‌شناسی جوانان را بلند برداریم. در قسم سفرهای سربازان با اشتراک جوانان، نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه و دیگر فعالان برآمد پرمحتوا نموده از تاریخ پرافتخار خلق تاجیک، قهرمانی و دلاوری گذشتگان موضوع وطن دوستی و صداقت به وطن یادآور گردیدند. اشتراکچیان چورابینی ابراز نمودند که برای ادای قرض شهروندی خدمت به وطن مادر دائما آماده میباشند. در چنین محیط برای خدمت نمونوی در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با یکچند نفر سربازان از نام بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه واسع سپاسنامه تقدیم کرده شدند. چورابینی در روی کوشاد با برنامه ادانه کنسرتی انجام یافت. گزارش خواجه نظری خدای نظر زهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. طور گفتم در پیشبرد ساحه‌های مختلف اقتصادی ملی موقع جوانان خیلی مهم است. زیرا نمایندگان این قشر جامعه دارای افکار تازه و نو، نیروی مهمی پیشبرنده اقتصاد بوده، استفاده وسیع تکنولوژی معاصر را در استحصالات میتوانند به خوبی تامین سازند. مخصوصا در جمهوری تاجیکستان که قسم زیادی اهالی را جوانان تشکیل میدهند، حکومت مملکت نسبت به حیات و فعالیت این قشر اهالی دقت مخصوص ظاهر میسازد. از دستاوردهای جوانان ولایت ختلان همکار ما خورشید عبدوعلیم گزارش آماده کرده است. حکومت جمهوری تاجیکستان برای جوانان توسط آموزشگردانی ورزش، تبلیغ طرز حیات سالم و آماده‌سازی ورزشگران کسبی از همه امکانات‌ها استفاده می‌کند. از جانب بخش‌های شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در دوام سال 2021 579 مسابقه‌های سطحی گوناگون از طرف مؤسسه‌های دولتی، مکتب‌های ورزشی باشد 782 مسابقه‌های ورزشی مرحله به مرحله برگزار کرده شده است. امروز در حدود ولایت ختلان زیاده از 1,026,000 نفر جوانان کار و فعالیت
دارند. طبق معلومات آماری به قید گرفته شده هستند که یک گروه یا کاتگوری بزرگی است که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تکیه به نیروی سازنده و اقتدار بنیادکارانه همین نسل نموده است. در دوران صاحب استقلالی مملکت شماره عمومی انشاءات ورزشی ولایت به 34 عدد رسانیده شده. از این شماره 6 عدد مکتب سطحی ولایتی و 28 مکتب‌های شهری و ناحیوی میباشد. محض فراهم گشتن چنین امکانیت‌ها بود که سالش سپری شده ورزشکاران ولایت در چند مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گشتند. یکی از دستاوردهای ساحه ما در سال 2021 این بود که ورزشکاران ولایت در 17 مسابقه‌های بین‌المللی شرکت ورزیده صاحب 10 مدال طلا، 12 مدال نقره و 41 مدال برنجی گردیدند. برای من سال 2021 همچون سالی بولبرور بود، زیرا که من در سال 2021 یک چند مرتبه چمپیون تاجیکستان شدم و باز خاطرماندترینش این است که من در چمپیونات آسیا اشتراک کرده در آنجا جای اول را گرفتم و پرچم تاجیکستان را بالا برداشتم. مسابقه در دولت ازبکستان در شهر بخارا برگزار گردید. سهم این قشر فعال و آینده‌ساز جامعه یعنی جوانان در برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌ها، تشکیل مسابقه‌های ورزشی و آبادانی و بنیادکاری ولایت بی‌نظیر است. در خود همین سال با مقصد عملی شوی برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در چندی از شهر و ناحیه‌های ولایت و خوری‌های سودمند تشکیل و راه‌اندازی گشته بود که در آن دایره وسیع صاحبکاران جوان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان شرکت ورزیدند. در این نمایش‌ها مسائل جلب جوانان به فعالیت صاحبکاری، تأسیس مرکزهای خدمت‌رسانی جهت بازآموزی و تکمیل تجربه صاحبکاری میان جوانان مطرح کرده شد. در دوره فروم ما آزمون برگزار نمودیم. آزمونی دریافت بهترین لایحه تجارتی است. مقصد از گذراندن فروم در آن است که در بین جوانان بهترین لایحه تجارتی را دریافت نموده و جهت درآمد تطبیق کردن چنین لایحه تجارتی دریافت نمودن شریکان رشد میباشد. طبق اطلاع سال 2020 شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در کشور به 400 نفر میرسید که 145 نفر آنها را خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت ختلان تشکیل میداد و از 1 سپتامبر سال 2021 با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شماره آنها به 3000 رسانیده شد که 1201 نفر جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان به عنوان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی شرف یاب گشتند. ما از این همه امکانیت‌ها برخوردار گردیده در آینده می‌خواهیم باز هم خوبتر تحصیل کرده وطن خود را آباد سازیم. سالی سپری گردیده دوام 2 روز در شهر باختر همایش و فستیوال‌های جمهوریوی زیر عنوان درخت دوستی بینشان که کام دل به بار آرد دایر گردید که در آن رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش و هزارها جوان فعال ولایت اشتراک نموده بودند. در این همایش‌ها به جوانان دستگیری و غمخواری‌های پیشوای ملت جهت تشکیل نمودن استیپندیای پرزیدنتی، آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و دیگر هوسمندسازی‌ها و نسل جوان نمونه عالی غمخواری ارزیابی کرده شد. آزمون‌هایی که بیوسته از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از جمله فروغ صبح دانایی کتابش و تاجیکستان وطن عزیز من محض همین آزمون‌ها روی کار آورده شد که جوانان و نوجوانان ما امروز بیشتر به مطالعه رو آورند، امروز بیشتر به یعنی که خودشناسی ملی پردازند و از همه گونه کردارهای نامطلوب کناره‌جویی نمایند. جایز ذکر است که ورزشکاران ولایت ختلان پیوسته از جانب رئیس ولایت و دیگر مسئولین دستگیری یافته جهت هوسمندگردانی آنها چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. مثلا در جنبش سال 2021 یک قطار جوانان فعال و ورزشکاران ولایت با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی گردیدند. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورست در جمهوری تاجیکستان سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان شده است. در کالج و لیسه‌های شهر ترسونزاده نسبت به آموزش فن‌های دقیق تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شود. موضوع همکارانمان خورشید حلیم و صاحب نور عبدالرسولов ادامه می‌دهند. به خاطر باز هم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر ترسونزاده هر هفته آزمون و درس‌های علاوگی تشکیل و راه‌اندازی می‌گردد. سال‌های 2020 و 2040 سال‌های رشد
фанҳои дақиқ эълон карда шудааст ки бевосита дар муассиса низ фанҳои баланд бардоштани рушди фанҳои дақиқ ва инчунин тафаккури зеҳнии донишҷӯён хуб ба роҳ монда шудааст. мо тасмим гирифтем ки баҳри сайқал додани дониши донишҷӯён корҳоро ҷоноб намоем ва итминон дорем ки дар оянда донишҷӯёни муассиса дар ҳамин хел озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. миннатдории худро баён менамоям ки барои мо ҷавонон, барои донишҷӯён, барои илмҷӯён чунин озмунҳоро ташкил карда истоданд. яке аз озмунҳои дигар низ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошад. боз амин барои фанҳои дақиқ низ озмун пешниҳод карданд, иштирок намудем, дониши малакаи худро санҷидем. ҳар яке омӯзгорону хонандагонро мебояд бар ивази ин қадар ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти маориф сатҳи таълиму тарбияро дуруст ба роҳ монда, хонандагонро ба роҳи ватандӯстӣ ва ватанпарастӣ ҳидоят намоянд. омӯзгорони мо саю талош доранд ки пайваста барои фанҳои дақиқи риёзӣ, конференсияҳои илмӣ, дарсҳои кушод гузаронида пешниҳод карда истоданд ва бо сомонаҳои интернетӣ ҳамчун дарси пешқадам нишон дода истоданд. мо омӯзгорон ҳамеша саю талош дорем. бояд гуфт ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода омӯзиши фанҳои дақиқ аз ҷумла физикаю математика, химияву биология ва технологияи иттилоотӣ дар сатҳи лозима хуб ба роҳ монда шуда, донишҷӯён дар озмуну олимпиадаҳои фаннии минтақа ва ҷумҳурӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. масъалаи бо кори доимӣ таъмин кардани шаҳрвандони бешуғл аз зумраи проблемаҳоест ки пайваста мавриди таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон қарор дорад. барои кам таъсир кардани ин масъала доир сохтани ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод мусоидати фаъол мекунад. чунин тадбир дар шаҳри Хуҷанд амалӣ карда шуд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар литсеи касби политехникии шаҳри Хуҷанд дар соли 2022 аввалин ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар Федератсияи Русия ва хориҷи дурназдик гузаронида шуд. ярмаркаи мазкур бо ташаббуси маркази машваратии пеш аз сафари кории муҳоҷирони меҳнатӣ ва филиали муассисаи давлатии агентии бо кортаъминкунӣ назди вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Хуҷанд ташкил ва гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ аз ҷониби масъулини ташкилоту муассисаҳои болозикр ва рақабу маҳолатҳои иттилоотӣ ва дастурамалҳои мухтасар оид ба муҳоҷирати бехатар пешниҳоди иштирокдорону касбомӯзони муассисаҳои ибтидоии касбӣ ва корҷӯён карда шуд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Хуҷанд ин бурдани корҳои фаҳмондагӣ байни аҳолии шаҳри Хуҷанд мебошад. имрӯзи чорабинӣ ки гузаронида шуда истодааст дар асоси нақша чорабинии муштарак байни шӯъбаи хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ва амнияти шаҳрии шаҳри Хуҷанд гузаронида шуда истодааст ки дар он асосан масъалаи пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, муҳоҷирати бехатар, қонунгузориҳои нави Федератсияи Русия роҷеъ ба муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад. чорабинии мазкур чорабинии аввалин буда он дар 22 маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд, дар литсейҳои шаҳри Хуҷанд ва инчунин дар донишкадаву мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумии шаҳри Хуҷанд низ идома дорад. дар идомаи чорабинӣ бо мақсади ҳамкорӣ дар соҳаи омӯзиши касбии муҳоҷирони меҳнатӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи тахассусӣ, дониши сиёсӣ, забондонӣ ва мусоидат ба ҷалби муташаккилони муҳоҷирони меҳнатӣ барои кор дар хориҷи кишвар байни шӯъбаи хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Хуҷанд ва литсеи касби политехникии шаҳри Хуҷанд созишнома ба имзо расонида шуд. дар асоси созишномаи мазкур тарафҳо барои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддат ва ба касбомӯзи фаро гирифтани муҳоҷирони меҳнатӣ уҳдадор шуда, дар самти бо кор таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатӣ ки аз кишварҳои хориҷа берун карда шуданд ҳамкорӣ ва чораҷӯӣ менамоянд. филиали муассисаи давлатӣ агентии ба кортаъминкунӣ дар хориҷи назди вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд фаъолияти асосӣ, самти фаъолияти асосии ин филиал аз он вобаста аст ки мардуме ки хоҳишманди ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанида ҳастанд
ё ки мардуме ки кор дар хориҷа кофта истодан фаъолияти мо ҳамин аст ки ба онҳо кӯмаки ба кор таъмин кунем ва дар оянда онҳоро дар хориҷи наздики кишвар ва хориҷи дур ба ҷои корӣ таъмин кунем. Айни замон ҳозир соли 2022 аз тарафи ширкат аз тарафи филиал зиёда аз 200 нафар ба ҷои кори муваққатӣ дар Федератсияи Россия ба кор таъмин гардида айни замон фаъолияти корӣ бурда истоданд. Шарту шароитошон ҳам хуб аст. Мана имсол сар карда аз соли 2022 мо ният дорем ки боз ҳам имкониятҳои зиёдтар, ҷойҳои кории зиёдтар фароҳам орем. Ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ бо баргузории ҷаласаи машваратӣ оид ба ташкили курсҳои кӯтоҳмуддат, ҷалби ҳарчи бештари аҳолии бешуғл ба касбомӯзӣ ва дар дохил бо кор таъмин кардани нафароне ки аз кишварҳои хориҷа берун карда шуданд ба анҷом расид. дар Мадагаскар оқибатҳои циклони харобиоварро бартараф мекунанд. тибқи иттилои охир, офати табиӣ дар ин кишвар ба марги